Usumbut Menteri Rangba Kejelau Bakmi Ekatanat PWD Roads Ubak Preston Tensong Hakas balang Ulaang ba Menteri Sak Sarkar Pedeng Bakmi Eka Ministry of Roads Transport and Highway Unitin Gadgari Ula Kular Banchim Kia Eka Jingkerpat ke Sarkar Banchnai Kiba Buan Teliki Surok Kiba Kongsan Hapo Kejela Meghalaya. Kumta kila kerpat yung menteri ke Sarkar Pedeng ban penrung no lingba kanu ke skim ban nakaliang unitin kat gari ulah kular ban wat ikilat kilenti ban penyo ke skim ke bakerpang ban pendap yakini ki art liki project ki bakongsan. Ubak Preston uloang ba ulai keren ru hakabaya day bat ka high speed corridor hakabau menteri ke Sarkar Pedeng ulah batha ban penkloy no ya ke jingle sorjamin kenang ba onyo ban snano ya ke DPR ban khot tender bat banyo astang no ya ke kam. Kila ya keren ru hakabaya David ke jingsnai ka flyover hadu barik point badu menteri ke Sarkar Pedeng ula menjur baya kini ke flyover David na hadu barik point badu ula batha iki officer ke NHIDCL baja ke ministry bakin Pinstat kat bala bancim kiano mardor ya kini ke mat namar hiba bun ki jaka ki di bahab haka defense land kumta kiri pen pinbet no kloy ya kini ke mat พี่มันเน้นเงียดมีติ้งครับพอก็ออฟฟิศจงอูมันตรีจงกสรการเดียวมาเป็นยากา road and transport หากบ่า UCM บัดงารังกัดบารุสกรีจงปลูดีรุนิยาดอนหลังแต่กิดอนกัตุตันเรื่องอิชชูที่มีดิสคัสสังตุกับบันนึงกองเอกระเดกับมีเครนยากันในกับโปรเจกต์อาร์ตลีกับเวกตะกาบางองกับโปรเจกต์กับนรุบันชวากับลาอินิชิตกับมีองกับ SARDPแต่กันนี้ก็ SARDP หังช่างนี้หังนี้หาปอกจะลาจงนี้กับภาษาเต็งมันตากระเดสตังอาร์ตลีกับเวกระเดกับสรุปกับบันน้องสตนวะกะจีกายาเชพลังดีลอยบัดกันคอนเนคหาปอรันิกอร์บัดกับอาร์ประเดนน้องสตนหาปอรัมไบรน่ะรัมไบรกันมีหักระชายบัดกันคอนเนคยากาเชกาวน์กาสามแต่ยากาเฟสนัมเบอร์วันยากินีบรอาร์ตลีละเด็บแต่มันตากระปอยสากาเฟสนัมเบอร์ทูแต่หากเฟสนัมเบอร์ทูประเดลาดูลาปนุเนาะยากันนี่ก็ SARDP di hadir berkadu meningi keren ke bagi kerpat yu minister jongkam Ministry of Road Transport kelong bu un ngau baha ban consider lem nakanu pada ka scheme bangila berpendap saya kan ka package ka phase 2 kadang ba kan long ke jibentoi ki pai ba jong ka tu ke area berokoi kata ka bungun nadu rambrai hadu kersai ban mi ache kaum bat ka baar pada nadu na wakaji plang diloin bat kan mi apo ranikor dia kata ru ulah kolar ba unwat kalat keleti kumno ban la ban penyo ya ka scheme special scheme halor ban pendep ya kini ki arteliki project ki badot kam hadu ka kata na ka bentak jela mekla jungi berkowe kani ka surok ke bedai bat kani ka da speed corridor ka highway expressway ka bang ka speed corridor ya kani ru nilaya discuss ba bat nakaliang jong minister u kerpat ingin pengin speed up kan bala ban pendep no ia kan ka survey kenang ba la ro ban pendep no ia ka DPR kenang ba kan ka surok ndio no ban sedang dan ban khot tenda no woodwood kenang ba kan pensuk pensain ia ka jela megala bat kumju ru ia ka jela asam ka ban connect syadu syati syapo ka syabu syadu sya silsyar bat mendai tang silsyar ka ban mi leng baru syadu sya Tripura bat kumju sya Mizoram ti kan ni ngilai keren ngila selok na kaliang jokastin komen ngila ai ka assurance bang ngiru full ngin ya tristom bat pentikna kana ba nginlai ngin yo ka jingkerku ka bakraw ha kana ka economic activities jongka state government jong barowai kasurok ka banang te na po pulbari Namar pi banta ke jingking ke bagisna hangte ke jingking Brahmaputra ke ban lan hapo pulbari nang nin pul kamar menta kata kesurok ke deka fullin ke bawa connect ya ka West Bengal bat kaneka Plain Belt hapo Karo Hills ke Brahmaputra ke wena ke jingking ke ba Jurong Tam hapo ke India dia kan niru menta katu ke deka fullin menta lajan det kan poi hapo pulbari dan pulbari ka problem kalong ba gitu ki kali ki bawan nang ken apo Bengal kin yaj mentalang ba katu jingking bat kin wan sene syapo Asam tika bangi kerpat mangi kalong ba nau minister kalong ba unsngau ba ban penkela furlit omdei ban kut tanga pulbari rei ban penkut hadu agaya ka bamut ke border hapdeng kasam bat kami kala na pulbari ha agaya ladeng ile fulin namar kan connect menta kadon ka fulin ka ba dang tre la jandep menta nagauti syagol para
te ladangila ban penle fulin ya kata ka stretch kabadon ko masan po riu hadu riu po kilometer kan long ke jimuntoy ka kraw ya kamikala bat kumju ya kasam te kata kadai ka subject ka ba menin ngia kren te u nakaliang minister badon buramru ula ai ka direction so secretary jong ka minister of road transport kumju ro syaki officers chapo bakin examine bakin pek kanang ba kumo opi Maria Dep kanika fulin kabawan nang thina West Bengal leng ba jong kanika jingking Brahmaputra kaban ham kaban discharge hapo Pulbari lading yo kanika long ka jingkur khu kap kraw ya ka Assam bat ya ka jela Meghalaya jongihi barokawi nging la kerpat nakaliang jong ka NHSL namar ba initially kanika flyover kan kutang hadu Anjali petrol pump dan Raymenta nakaliang minister ula agree ba un extend hadu hang ne po barik point ya kaneka flyover laneka elevated road te ya kaneru ula I direction ni officers nakaliang ke NHSL ban nakaliang jo ministry ba kin state karbala ban take up ya kaneka issue bat ka namar kaneka area babun kadeka defense land hakabang ngin resolve ya kaneka issue ploy karbala tang sumario ya jaka kamu kin konten no ban stang ya kanika jiking ka flyover kumang opi kaban kut hadu ang te hapo barit but once ialah ngitang sudep ya kanika project na kremen skemba ka traffic kala yarap sibun na kamantajungi hang ni hapo ka sociology barokawi but idon ni bentaru hang ni hapo kabade ya kanika kabade hang ni hajan ICR kabade bat kanika komo pi ka speed corridor kendiat ngi discuss ka turu namar ba kadai ke jaka ka hab jo ka Botanical Survey of India BSI bat ka baar ka hab jo ka Indian Oil Corporation ka ba kipulong ka tu bottling plant te yakane ni kren te nakaliang secretary jo ka Ministry of Road Transport un salub meeting kerpang ya kaneka Botanical Survey of India bat kumju ya ka Indian Oil Corporation kibadang snai katu ke bottling plant kumno ban walk out imat la rejia ba long da kumoipat kibat sesu haban shift ya ka alignment kendiat ban light na katu ka area te ya kata komopi ngela IT how secretary jong Ministry of Road Transport ban le ka bodot kap